Karib hoy dorbar menta ka singi kala lum sindon da gajing yang bekir ki ban pen pau gajing sungo kumen ban ai gajing kublai bekir pang yu menteri rang ba gajela ukon rat ke sangma halo gajing don kam banyo no ya kapatar kma civil subdivision hadin bu ulah kran shai ba kapatar kma kladai hok banyo ya kate ka kerdan hadin gajing yang lang jong katanar animal husbandry and veterinary department hakasngi balang haberni had Habakran Shakilat Pathai Kubor menta kasingi nakaliang uba RB Shadam u President Garib Hoy Dorbar ulaong bakapatar kma Administrative Unit kladan menta kumba lai pulai snem baklade kapor ba I bha ban kintiu kadano yaka shak Civil Subdivision kumba Garib Hoy Dorbar kladawa menta labun bun snem batwat kajakaru kladeb ban ai dakashnong patar kma nadu snem 6,000 kakandai spa kandai pupra. Kumta nakaliang ka dorbar kala karpa chak sarkar khamta miu menteri rangba man kloy ka te ka kam man kintiu ya ka patar khma chak civil subdivision na ka banta ka jingdan kam ba ka jingbit jingbyang jong ki pai ba ya ka civil section ban upgrade no na ka administrative chak civil section nadu ki presiden ki bahaswa ba bagi pomut ki presiden ki dolong jong ko western di boy dabar don na pleng biru ki bala klap no ba don du ki bala santai Bak hadu kani kenti ke barang long mga menta ngidang ya dawa ke bide kani ke civil subdivision. Bak kani ke jing dawa ya kani ke civil subdivision kam dai ke barang kemai. Bak kam dai ke barang menta saw ni samsinem. Dan dai ke belarim ha. Ini sutunat ya ke jing benar yang chief minister jengi o kontrak ke sama apa bernihat akalai putrik. Bak ni kermen ru bak kani ke jing benar yang bakal long sisia bat ba kum ka western di boy ngil krang sia ban yono kela ke jong civil subdivision nomor kumulai keren kelong ba mengi ngil don kam ha ha ke jaka tamarang ni lajengai ha yang borok dari pai sekete marang district dan pai sekete boy district ru kadai kelenti ka bala jengai ka ba mlak su ban de ikam banalo nang hadin magal safety kum western jong western di boy ba hagasnem arja kakra hak arja kakandai hadin ba ki MLA jengi ba ses faris betul il job ila pon yang abang dikendu pat badwan ra di kot islam jong ka administrative unit wana brid chata subdivision hadin bang alale ko sekretariat hak kamera ke jengi bat ngalai di kot islam na kamta Kajing don kam jengi nakam ta banyak keren bang grid ya ka adres ke bini saka civil subdivision. Bak ngalakan saya UMLA jong ke jirang konstitusi ini bak ngalahong ba badeng aga bini bak ke civil subdivision ni nim politik. Nama ketika kami jong ke western di boy di boy jong ikon bikti jong ke bang ini terilang bak ngalak keren saya ru ngalahong ba belum no ya di sordar jong ke western di boy bang ini song banjak pakat nakamata ban upgrade no ya kan bes minit syak civil subdivision penrei komposisi kalau ba ubadeng satu wong ya bada jin aga bidai ban civil subdivision takma ya mentahi ngangon kuat ban tempo kata hadin ngalamino ban hadin ba kejingmi no jonga jenggo bang alayo banyak rilang dari pojok ban Barhadin banyak banyak terilang buat boy dabar banyak sulok buat dari boy dabar. Bah haka arku trik okos nilayo ban ai ke memorandum au kontrak ke sama santai hapo tiket house nompo kata ke disin ke banekong bat ke bar hadin ngilalik ban remind biang haka bidai bat kenika memorandum haka bidai na kontrak civil subdivision la arsin ke bat nilai keren lu na kapor ya ketinggalan kam jeng pajak haka bidai bat kenika civil subdivision bangi krimen lu banang ni sekemak nakaliang jang western di boy darbar bat kari boy darbar ngin ye trei bat ngin yai dawaru ya ka civil subdivision bakan ton apa sama bat tak ba bat ka batang kawai galong ba lada ukon ra declare ya ka civil subdivision atak kama ndai tang ba sudi clear la de bonon thumta ki ma bat de bandon ru ya ka jing function ni kam haka ba de ban benas non yo SPO civil ba de bandon ke civil jong kam takama haku tu kesingi ba declare ya kanita civil subdivision bat kiwi kan inong trikam pun ke magistrate
di menteri na kamtak sibir. Kanukong nga penpau kung sungu yaki di media baru di bayawan ada step banyak kendu ini kumka working committee yung ka kami dorba sedang sudah dia mentah akan ka por kanukong ni penpau kung sungu yang chief minister Mr. Conrad Sangma ubala ayat statement akan ka live waitering ha bernihat hakaway nag-function kibawan itu hakabaw keren hakajide bat ka banong grade no ya kanika Western Rivoy Administrative Unit syaka civil solution katkum gijikren jong u ngiyoi kumba udon kamensim ban perkat bahana kabenta kanika Western Rivoy yungi namar baladangi Kenya ka jing thung ya kaneka administrative unit hakate ka Western Rivoy nadu ka santari September snam prabu kendai hadu benta kala poin live snam te uchi minister ro ula penpau ya kata bagane kate ka administrative unit ka slam pala bagi briu di bosong sekte kecaka kila don hari jenjar kala jengai hakalai kawan satu jaga district headquarter tinggi penpau yo sungu yo bau yo ya kata bat kumba kali hodor bar nakan por chakapor hakis nem gibalalai nilai yaki nagamenta kanega administrative unit bangingit scam ba punsa instead hagaban wan ini gurit no ya kanega civil solution hakate Western Rivoy yongi ka Western Rivoy civil solution la ka bangin satung ka baladang niyo ke area jongka kadon kumbasau pupra hajar sanspa nyoko hektar kajing don kibriu katkum kasensos no usnam arja kadwei kidon kumalai pausan hajar tam kisnong kibadon hakane ka administrative unit kabangi kwa ban kentiu no syaka civil solution kidon hadu cispa cipautli bad yaka jaka kaban chna yak office jong kaneka Western Administrative Unit ya kabangi kuwa man kentiu syaka civil solution ro kaisnong patar kama gladamai nadu ka arpu sauterik September siajar kendai spa kendai kupra dadangi ken ya kisnem ka bagasnong kaisnong patar kama kala Aisyah ka sorkar kala poi mentahadu arpu sausnam kata kadai ka jingkrang jong kinong Western Rivoy baro ban yo kloi no ya kene bekerja ka bagi air kene kerja ka bagi ayai dekat kini kijing terang jongki kau Rivoy dorbar nado kisnem ge mamchua nado kisnem prapo channel ngiyaki bakane ka area ka dei ban pe kerpang ya ka namar kalalong sa borda kisnong ge babun kidon hagi borda kumangitip benta wat kane ka borda isuru ge babun kisnong kidai hak Western Rivoy dan nak tak tahu idon kam kerki ya ka civil solution tengi ui kumba uchi minister uyui ya kata tengi penpau yu songo yu benyengi scam bajwa ke election ar hajar ar pulai uchi minister unsa wan ini gurit no ya kan ya ka civil solution te bantung scam cucu ya kata kajing keren jong uchi minister ketkum ka media ka bang yosngo nilai yakur mentakasni bangin pa yang sakawe ka reminder chau chief minister ya ka memorandum kabangila ai menchua arkli kawai kabangi ai ha ka kanyau tari jumna Januari usnam arhajar kat kendai ha ka bawlawan daladehi hanongpo hasil circuit house nila ai ha maju ha ka bagi MLA baru sanwat jong gari boy jong ikidon lang ban ha ka juga por nila ai biang sa kawai ka memorandum ha ka arpo tari jumna ya ka arhajar arpuwe ha office jengu has ketrian bat hangneru ula kulari ni uang nganpe tendri ka ka bangi yosno lang ba ka media ka bumai haber nihat kala pen kemen yang ni ban benak ta kadau ni lum kerki ya kane ka working committee bandai kendu yu ban pen pa ko semua yu bat haga juga porru bangi kerpat bun stand no ban ini kurit ya kane ka sibuk